turi muri Syria. Nyuma yuko imitwe y'inyeshyamba itunguranye igafata ibice binini mu majyaruguru ya Syria, igisirikare cy'Uburusiya gisanzwe gifatanya na leta y'iki gihugu cyese gitangira kurasa ibisasu biremereye mu ntara ya Indege, ari nayo yibasuye cyane bikomeye n'ibi bitero by'izi nyeshyamba zakamejeje zishaka kubirindura ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Ibi bitero rero urebye byagabwe mu bice bitandukanye birimo kuberamo imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Syria n'izi nyeshyamba. Izi nyeshyamba cyane cyane ni mu nkengero z'umujyi wa Aleppo, n'umujyi wa kabiri munini cyane muri iki gihugu cya Syria. Uyu rero ukaba wamaze kwigarurirwa byuzuye n'izi nyeshyamba. Izi nyeshyamba kandi zikavuga ko zanafashe n'undi mujyi, n'umujyi wa Kanshir uri mu majyepfo ya Aleppo. Ni mu rwego n'ubundi rwo guhagarika inzira inyuzwamo ibikoresho by'intambara biganishwa ku ngabo za Syria zikiri hafi y'umujyi wa Aleppo, ziteguraga n'ubundi kugabaho ibitero simusiga ngo zirukane izi nyeshyamba. Inyeshyamba kandi zikavuga ko zamaze no gufata agace ka Sheikh Nanjar kazwiho gutunga inganda nyinshi cyane zitanga imirimo. Ibitero by'indege z'ingabo z'Uburusiya rero na Syria bikaba bimaze guhitana abasaga 20, bikaba bimaze guhitana abantu benshi cyane, harimo n'abahungiye mu mijyi itandukanye igenzurwa n'inyeshyamba, ikaba iri muri iyi ntara ya Indege. Uburusiya rero bukaba bwahakanye kwica abaturage, bukavuga ko ibitero byabwo bigamije kurwanya abarwanyi b'inyeshyamba bihishe mu baturage. Twitwa Era TV show. Mu by'ukuri ni biki biri kubera muri Syria? Ese koko Uburusiya buri gukorayo ubwicanyi bukomeye mu byo bise ubutabazi, aho baje gutabara ubutegetsi bwa Bashar al-Assad? Ni byiza ko turi kumwe n'ubundi tubana mu biganiro hano kuri Era TV show. Niba warakoze subscribe ndagushimira, ariko niba utarabikora bikora ubu ngubu. Reka tujyane muri Syria. Mu buryo bwatunguranye cyane ku muvuduko utari witezwe habe na gato, ihuriro ry'inyeshyamba ziturutse mu majyaruguru ya Syria ryatangije intambara karundura ku ngabo za Syria zafatiranywe zirangaye, bituma zihunga zitanarwanye. Bityo rero izi nyeshyamba zahise zigarura umujyi wa Aleppo wa kabiri cyane munini mu gihugu, zinafungura imfungwa ndetse yewe zinafata ibigo bya gisirikare n'ububiko bw'intwaro nyinshi. Iri huriro ry'inyeshyamba nakubwira ko ririmo imitwe itandukanye ariko kandi ukomeye muri Syria yose nuzwi nka Tahrir al-Sham HTS, bikavuga ko rero wahoze ufitanye imikoranire ya hafi na Al-Qaeda, uretse ko n'imitwe yombi yaje gushwana igahagarika imikoranire. Harimo kandi n'inyeshyamba bivugwa ko zikigikiwe n'igihugu cya Turukiya, nyinshi zikaba zaranahakoreye imyitozo kuva mu myaka 5 ishize intambara yari imaze isa n'icecetse. Amakuru akavuga ko ubwo izi nyeshyamba zatangiraga igitero, ingabo za Syria zasubiye inyuma zigahunga, ku buryo rero izi nyeshyamba zese zigarura umujyi wa Aleppo bitagoranye, nta mirwano ikarishye ibayeho. Abaturage benshi rero bagaragaje akanyamuneza, birumvikana birera mu muhanda bavuza amahoni bishimira ko uyu mujyi uvuye mu maboko ya leta. Ibyo bikwereka uburyo barambiweho Perezida Bashar al-Assad. Nyuma gato rero izi nyeshyamba zahise zigana kuri gereza ikomeye muri uyu mujyi, maze zifungura imfungwa zose zari zirimo, aho benshi bavugaga ko bamaze imyaka myinshi cyane bafunzwe ariko kandi bataraburana. Abandi bakagaragaza ko bafunzwe mu buryo budakwiriye butajyanye n'amategeko. Izi nyeshyamba kandi zanafashe ibigo bya gisirikare byari biri muri uyu mujyi ndetse yewe n'ububiko bw'intwaro nyinshi cyane, byose bikazakomeza no kubafasha guhangana na leta ya Syria iyobowe na Bashar al-Assad. Nubwo ubuyobozi bwa Syria bwaje gucacerika abaturage buvuga ko ibintu bimeze neza ndetse rwose ari akantu gato bagomba guhangana n'izi nyeshyamba bakazikubita mpaka zisubiye inyuma. Hari amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana intwaro ziremereye n'ingabo nyinshi cyane zerekeza mu bice by'amajyaruguru ya Syria, bigakekwa ko zari zigiye guhangana n'izi nyeshyamba n'ubundi zije ku rugamba. Ku rundi ruhande rero Uburusiya ari nabwo mufatanyabikorwa wa mbere wa Perezida Bashar al-Assad bwatangaje ko bwiteze ko ibintu biri busubire mu buryo mu gihe gito cyane, ndetse rwose amakuru akavuga ko bwanagerageje gukoresha indege mu kurasa ku nyeshyamba, ariko kandi bikarangira ibi bitero bidahinduye ibintu ku rugamba. Mbere yuko rero izi nyeshyamba zifata uyu mujyi wa Aleppo, zabanje gufata umujyi wa Dirba, ari naho kandi zasanze indege z'intambara karundura z'Uburusiya zikabarasaho urufaya rw'ibisasu, ariko kandi izi nyeshyamba zikanga gusubira inyuma. Amakuru akavuga ko Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri no kubyinavamo yatunguwe n'ubushobozi bukomeye bw'izi nyeshyamba, nubwo uruhare rwa Amerika rutagaragajwe mu buryo butomoye. Ku rundi ruhande rero izi nyeshyamba zigambye iki gitero mu gihe Perezida Bashar al-Assad ari mu Burusiya, aho ubundi yagombaga kubonana na Perezida Vladimirovich Putin, inshuti ye magara.
Izi nyeshyamba rero zafunze ikibuga cy'indege ndetse abantu barenga 30 bamaze kugwa muri iyi mirwano yamaze igihe gito. Benshi rero mu bakurikiranira hafi ikibazo cya Syria bemeza ko iki cyari igihe cyiza cyane cyo kongera kubyutsa umugambi wo gukuraho uyu Perezida Bashar al-Assad. Impamvu nuko ngo muri iyi minsi ngo nta maboko afite kuko nta ngabo zihambaye zisigaye mu gihugu. Gusa ku rundi ruhande ibi binagamije gufasha izindi ntambara ziri kubera ahandi hatandukanye kandi nazo zikomeye, haba by'umwihariko mu gihugu cya Ukraine. Aha rero niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika iziramo nanone. Muri iyi minsi ya nyuma y'ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden yashize imbaraga nyinshi cyane mu gutera inkunga Ukraine ku rugamba, aho n'ubundi yanayemereye kurasa imbere mu Burusiya ikoresheje intwaro za Amerika ziremereye. Kimwe rero mu byo yifuza gikomeye nuko ingabo z'Uburusiya zifatanyije n'iza Korea ya Ruguru zitakwigera zisubiza agace ka Kursk ku Burusiya, ariko kandi kagenzurwa n'ingabo za Ukraine magingo aya ngaya. Impamvu ni ukugira ngo umunsi impande zombi zagiye mu biganiro ibyitezwe ku ngoma ya Donald Trump wamaze guca amarenga ko atazakomeza gutera inkunga Ukraine nibura Ukraine izabe ifite ikivugiraho, bityo izagire n'icyo ikura mu biganiro by'amahoro, wenda yemere gusubiza Kursk aruko nayo isubijwe ibindi bice yambuwe bitandukanye. Icyakora cyo Uburusiya nabwo burifuza kwigarura aka gace mu gihe gito cyane gishoboka, ndetse bwanateguye ingabo zirenga 50,000 zizahagaba ibitero simusiga mu minsi mike cyane iri imbere. Gusa nubwo Uburusiya buhanganye n'ibiri kubera muri Ukraine cyane, ku rundi ruhande ntibwifuza gutakaza igihugu nka Syria kubera impamvu zigera kuri 3 nazo ngiye kukubwira. Iya mbere nuko kugeza ubu ngubu Uburusiya bwamaze kwitangaho byinshi cyane kandi inyungu zabwo zose zikaba zishingiye kuri Perezida Bashar al-Assad. Kumureka rero akava ku butegetsi bivuze ko inyungu zose Uburusiya bugamije muri Syria aho bufite ibintu bya gisirikare zishobora n'ubundi kuyoyoka. Iyo ni impamvu ya kabiri. Ku rundi ruhande ariko Syria indorerwamo Uburusiya bukoresha bwereka abandi bayobozi impamvu bakwiriye kubwumvira kuko bufite ubushobozi bwinshi kandi buhambaye bwo kubarinda aho rukomeye, kabone nubwo ibihugu bikomeye nka Amerika byaba bibarwanya. Ibi rero bireba cyane cyane abayobozi barimo abo mu bihugu bya Afurika baherutse guca umubano w'ibihugu by'Uburayi ubundi bakajya ku ruhande rw'Uburusiya. Uburyo iki gihugu cyarinze Perezida Bashar al-Assad utagira ingabo ni ikimenyetso cy'uburyo cyanarinda n'undi muyobozi wakizera, ibituma benshi mu bayobozi bashobora kwemera n'ubundi imikoranire n'Uburusiya mu buryo bworoshye. Bityo rero gutakaza Perezida Bashar al-Assad byaba ari igisebo gikomeye ku Burusiya, bikaba kandi bishobora no gutuma abandi babutera icyizere. Impamvu ya gatatu rero nakubwira ko ijyanye n'urugamba muri Ukraine. Maginga ya rero Uburusiya ntiburi gufata ibice binini cyane nk'uko byahoze mu bihe byashize, ndetse we igitutu gikomeje kwiyongera imbere mu gihugu. Kumva ko rero Uburusiya bwatsinzwe muri Syria ahantu bumaze igihe kandi bwarubatse ibikorwa remezo bifatika bishobora guca intege abasirikare muri Ukraine yewe n'abaturage. Ibi nabyo bikaba bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane zitari nziza kuri Perezida Vladimir Putin. Rero uyu mugabo ntashaka gutsindwa. Niba rero Uburusiya butakwitega kubona inkunga y'abarwanyi ba Hezbollah, uretse ko nabyo bishoboka cyane ko Uburusiya bukorana bya hafi n'igihugu cya Iran igenzura uyu mutwe, bivuze ko rero bishoboka ko bwabaga bukifasha ahangaha mu gihugu cya Syria. Niyo mpamvu rero benshi bemeza ko Amerika ifatanyije na Israel ndetse we na Turukiya biri inyuma yo kongera kubyutsa umutwe kwizi nyeshyamba zayogoje Syria kuri ubu ngubu. Benshi rero mu barwanyi bari basanzwe bari muri Syria, ariko kandi hari n'abandi bari basanzwe batuye muri Turukiya aho bivuga ko baherewe n'imyitozo ikaze ya gisirikare, ya myitozo yo ku rwego rwa mbere, cyane ko n'umugambi wo kugaba igitero kuri Aleppo rumaze imyaka irenga 2 uvugwa n'abayobozi b'iyi mitwe. Icyo Perezida Biden agamije no guca intege Uburusiya kuko bushobora kutemera kureka Perezida Bashar al-Assad ngo agende gutyo gusa, kandi Amerika ikabibizi ko Hezbollah itari mu mwanya mwiza wo kurwana, bityo Uburusiya buzabaga bukifasha. Gutatanya rero imbaraga bizatuma hari icyo Uburusiya bugabanya ku mbaraga buri gukoresha muri Ukraine, bityo amahirwe yo gufata agace ka Kursk agabanuke, ari nacyo Biden yifuza muri rusange. Uko gutatanya imbaraga kandi bishobora gutuma mu by'ukuri Uburusiya butarinda Bashar al-Assad neza, bityo bikarangira nawe avanywe ku butegetsi. Kuri Amerika ibi byaba bimeze nka ryabuye rimwe ryatewe rigafata inyoni ebyiri zose. Perezida Bashar al-Assad uyu nakubwira ko ari umugabo w'imyaka 59 wagiye ku butegetsi ku myaka 35 gusa, akaba abumaze imyaka 24, dore ko yicaye kuri iyo ntebe isumba izindi muri Syria kuva muri 2000. Ubu butegetsi rero yabugiyeho asimbuye se witwa Hafez al-Assad
witabye Imana amaze imyaka 30 nawe ku butegetsi, aho muri rusange umuryango we umaze kuyobora iki gihugu cya Syria mu gihe cy'imyaka 54 yose. Muri make abo bagabo babiri bayoboye Syria imyaka 54 muri 78 imaze ibonye ubwigenge. Iyo ni imibare yoroshe wakumva. Uretse rero no gutegeka igihe kirekire, uyu muryango wa Bashar al-Assad wakunze gutunga urutoki cyane cyane ku bijyanye no gufata abene igihugu nabi, rimwe na rimwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakarengwa bikomeye n'ibindi bibazo nk'ibyo ngibyo byose. Ibibazo bya ruswa n'imiyoborere idahwitse nabyo ntabwo byatumaga abaturage bishimira aba bayobozi ba Assad, aho babashinja n'ubundi kugira igihugu akarima kabo. Byageze ejo bundi muri 2011 ubwo hatangiraga impinduramatwara mu bihugu byinshi cyane by'Abarabu. Abanyasiriya nabo begura ibyapa bajya mu mihanda, ni cya kindi kizwe Arab Spring. Kaminuza ya Aleppo ni imwe muzabereyemo imyigaragambyo ya mbere ikomeye itinyura abandi baturage, nabo batangira kwigaragambya. Bitandukanye n'ibindi bihugu, abaturage ba Syria ntabwo babashije gukora Perezida Bashar al-Assad ku butegetsi, ahanini kubera ubufasha bw'igihugu cy'Uburusiya ndetse na Iran hakurya. Umujyi wa Aleppo ni umwe mu mijyi nakubwira ko ikomeye yafashwe cyane n'inyeshyamba rugikubita, kuko zawugenzuye kuva muri 2012 kugera muri 2016 ubwo ingabo z'Uburusiya zinjiraga ku rugamba mu buryo bufatika, zigasubiza inyuma inyeshyamba ndetse we ziganasubiza Aleppo mu maboko y'ingabo za Syria. Kuva icyo gihe rero nibwo bwa mbere inyeshyamba zongeye kugaba igitero karundura muri iki gihugu, by'umwihariko kuri uyu mujyi wa Aleppo wahoze utuwe n'abarenga 2 miliyoni mbere y'intambara, aho wahoze n'ubundi ari wo mujyi utuwe kurusha indi yose muri Syria. Igisirikare cya Syria rero cyemeye ko inyeshyamba zinjiye mu bice binini cyane by'uyu mujyi wa kabiri mu bunini muri iki gihugu, ariko kandi gisezeranya ko kigomba kuzirukana ku kiguzi cyose byasaba. Icyo gitero cy'inyeshyamba rero urebye mu by'ukuri usesenguye niyo mirwano ya mbere ikomeye cyane ibaye mu ntambara yo muri Syria muri iyi myaka yavuba hangahe ishize. Abantu barenga 300 barimo n'abasivile nibura 20 nibo bamaze kwicwa kuva iki gitero cyatangira ku munsi wa gatatu w'iki cyumweru gishize, nkuko umuryango ufite icyicaro mu gihugu cy'Ubwongereza ukwikiranira hafi ibibera muri Syria witwa Syrian Observation for Human Rights SOHR ubivuga. Mu ijambo yavuze ku munsi wa gatandatu, Perezida Bashar al-Assad yasezeranyije kurwana ku mutekano wa Syria n'ubusugire bwayo imbere y'abaterabwoba bose nabo bashyigikiye. Ibiro bye rero byanasubiyemo amagambo ye agira ati: igihugu gifite ubushobozi hamwe n'ubufasha bw'inshuti zacyo bwo kubatsinda ndetse no kubarimbura uko ubukana bw'ibitero byabo by'iterabwoba byabo bumeze kose. Intambara yo gusubiranamo kw'abaturage ba Syria imaze kwicirwamo byibuza abaturage barenga 500 yanatangiye mu mwaka wa 2011 nyuma y'uko ubutegetsi bwa Bashar al-Assad busubizanyije guhasha kurimo urugomo ku myigaragambyo y'abaharanira demokarasi. Umujyi wa Idiriba uri mu ntera ya kilometero 55 uvuye Aleppo, umujyi ubwawo nawo wahoze arindiriye inyeshyamba kugeza ubwo wigarurirwaga n'ingabo za leta mu mwaka wa 2016. Ngibyo ibiri kuba iyi mirwano yo irakomeza cyane ko n'izi nyeshyamba zititeguye gusubira inyuma, dore ko zinashyigikiwe n'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Syria ndetse we na Turukiya. Ibyo ubwabyo biragaragaza ubushake buhari kandi bufatika bwo gukuraho Perezida Bashar al-Assad nawe ushyigikiwe n'igihugu cya Iran ndetse we n'Uburusiya kuri ubu ngobo. Ngayo nguko reka nsoreze naho ngaho, ngushimire utubana buri munsi ahangaha ku muyoboro wanyu twitwa Era TV Show, n'ibindi byose byiza uzabisanga ahangaha. Reka tugumane.